السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، ikaulazimuni kemlembabi usue mahadithi la kanzari hadithi vanu shangabo luzatu Maroc ulumwa de wena katendo hazini gutso dubiloni atujua urezemfia na tambuzi nji duku wani para yabo gejola zimu ni ungusha tsambanga mtimizi mna hazimhimu na kanzana ndise bandanzi. Mahadithi ya lelo watukufu holiho des enrongo holiho des étoiles des demandes zaho andru wa sufre o waripara o sonoka kairi holiho prevention yo mhimu rane le dala wilo siono muhimu kabisa hokani veze ni mjulizeni owandu ambao ngwa njilwao ni mazetwani au owandu ikayao ngwa hisio ya ukanga bozinduzi hodahoni zwatambishao na ndini mtiti nionese ezinduzi nizo ukanda hubi mahala nida hubi owandu wadungu ambao wanjia wandu hau wakomea wandu au bahanuda babiswafi ziko parihaniha ili mru ya jwa ujikuvre yatrawe ezinduzi zinu zitambishao wandu abo arume zindu zitambishao wandu ekati tutoka mru hareme mrumba hindu shabo ze madhara ni zetabu zimura wandu yonge ikayao mrungu ure mwa husuda zito aina au hiqdi yoyo nziro rahane niyambi ay rahane le zito la ukana wono baindu kuja mashallah shatu wa inuja uja yagamiza mtu shahiqdi ndati ya hila kejabidi yoni yambi kitanganya Buhari hata wenda hata waombele ya mru ya hundwa nimbi ngabo mazetwani awandu ambao majini ikayo ngabo jini la aswi ngabo jini atwa ngabo liko waswi li timbao na ngabo li fanya ondo li amdisha mru ya fanya na izozo bili yoma ili andro ombo ajwa mbudu Mwenyezi Mungu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alafu ngabo lams ngabo boko yotoja injia mru itabari ama mru ya lolwani jini basi katuta mru ya njilwani mru katinda nana ukahaina katingu tuona hama waja mru bala hajangu wafanya ndongo wazima shaka tushindo mrambuwa yabo izome ngoni mweze ndongo boko mathala ni hode utima jiba hanu majamro au majankudi au biribanu boko au ufanya ndongo boko izo zonti pia zojo ambete o wanadamu yori mana boko ikamhimu hoka wanruwa julizane ezindu zinu zo ukaba hanuda babi hoda honi haina daho lazima yo mndu ya juwe ya jwa ujihifadhi obahanu bokodo yaliyo daene zirungo zinu omwe ngoaniso uelimine rahaze jaja joudutsa hawandu waje wambe ngwafanyao namna ya ukana mtuba wengu so dubilwa inakati ya njoma halani vanu unaona kati ya fanya jao unaona kati ya fanya jao odo upande huu yode sujet muhimu ya lelo shauli onga sarmu mbwana ngo mwenzatu muona kautoaze darasa mwanama Faruku mbuda juu amerambizara kwa mzieze darasa hizo mje mdangarie bo fakhari il faut ridenoncer il faut riharaze au ka inu farudi ramba walitakum minkum aweka kartu hamba wayarendeja yabo ngarjo laani wasonti pia zabari rjo laani wa Mwenyezi Mungu hamba kana lu'ina alladhina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا وهو لعنيوا asibabu ya hili la yatanahawna kabati ya kamba yotinje mahuwa mndu yotinje mahuviyole mndu yotinje mahuibia mndu yotinje mahufanya jabu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa makan fa'alu yabo ngelazimiyo haina mndu ikayonge bahanu mtume ba sallallahu alaihi wasallam amba kana marra minkum munkara ujo kabahanu haonondongo mbi fali yughayyiru biyadi nazizie ziyauti wema na nyuzi ziyauti biyeja ziyanti na utesinyetu ilifanyija fali yughayyiru biyadi fa illa yastatu ekakana ushinda fabi lisanihi na ambe kana madi yoti hakizo mdandao ngamjo ulibwa yoti njema fa illa yastatu fa bi qalbi ekakana ushinda na isidom tambisha abange holi honka droshinda sina ujoki ya sindio yinu nambe ukana karana ushinda rido amba ndongo na rtoda za pia yabo omdazo uongo joko tongeza o warendoze na yiwa kazani inde manaboko dans tous les cas ba inge ngarjo kamba darasa indwa jisha yoke na uziya rike kari haraza
au kabanu owandu jojara mengara nzuri wazungu webana auru ombele dunwa auri wasaidie wao waonda oranzao watidhulumiwa wao waonda oranzao watidhulumu yabo holio Mwenyezi Mungu anambia ukana ku anfusakum wa ahlikum nara na mjitazo mro neze fami za hanyu yabo abonga si obligé ngari juhundao dharuri riambio wanadamu wanu yokana almuradeze ngo zifanyishia hizo yoti haki yoke jabidi yodhuluma utojoka hanza ya paro jomba ukana banunga mdendo na hii izo za hahi shasi hisi ngarjoka ngarjuhuzi siwa ezabaru wane mana nyoka uwa mru watuamba sija ezabaru wane mana nyoka ufanya ja watu mwambia kazi ukazirena yondi emani aboko ngasi obligé ribaki banu rionesezo ngo zino haizo atawandu wajoka unjia wajiwa dunge tikanzani bire wanandongo watiti parce que inde yulo muhimu ino karna ujo ubaki harumandongo ozindwaje ya gauche na droite rirenti zino basi amando ikanza rionese uka ezentu zinu toujours wandu watambi hao hento hole harumanti wandu wajokana banunga reja ma periodika dazinde ze vacances wandu rengeza nde mavuna wandu wajo wape maele ngwaja la habari uzirende mana msho hatu Mariam Mzemmadi bibi Madam Makas humredezo ulo mama nazemu wende wagizi meli ya basmati uja huirenge bwa habari daone mruma ha hizo kabati utuziju uzia ukaneze ngo zinji wewe ndo uzifanya wandu wa bemdu mshasambi wandu kwa japaro mona edadu fanye setwa biyambi zinu ozifanyao embabi hiyo yoke tina shaka bewa kili lutamba karuma arindi ni ambao operation riali tujua riali yo ibe hada hopi halafu lelo mtu okanga bajawu tsohole kamtu wagizi endo wagizi ngamombo hao no mtu okanu wajua pe maele ichode chamfilisho wenji walo hunu de maele wajado jijusize makorununu kamjashinda mawagizi mwajohuza mahunda mapesa shamja mmalembeza yabo bantuhole wanungwa ohamabala ila diama zabari ma commerçant no wizara yahe commerce na zuzo tipia kabati ujuo wonti pia wandu wenza shonga wonti pia kwa tujua yuko wanzo wende amandu atala nanzia amange opade uo ikanza ruonesi yauka izome ngoni tena encore une fois monesao ya incapacité ya hanyu no ufenya wa hanyu yauka kamtina dira kamtina mahala mjua ukanga manzombe ho wandu wolo pande u ili o amlewa oni wadoju wakana banu wale wevu abili tiyono mna video bana moto iti timrongoza katuishi ya Idris Bwidiri Fariandro idaruse maladuka heda jo wende baho baliri ujoke idarusi ngupango komplende ya wemru kujamba tijau mafikiana yabo mtu amenekoti do bale wande wakaurenga marehemu fundi wangu fundatumani umbali yode wambehe haya ende ya ulo yafi amange Bwidiri urongozi wo haraya banu Idris ngabona hazindaru mu serikali ya zadi daina habari wanwamba mkalimani wa wandu wa mjwa yupo msaidie ujada we na mufti na nono mjirende mavantara mjirende malaba fanya Bwidiri haina mdu yaka concerne harumwana nyasi wa ulo wa hafa haina katirijo mparisani ya bonga mjo jito ukamimi kiasi ndio ekati shandu wanungo nao wafanye komplonde wa wemru ateshimanga yabo kentoda zabo yo habo anona sta a personne en danger yabo njanji yana sauver mndu wa Kongo angamio huishie manongono yao yontipi ya hunongone wa wandu ndo ulo wa fenondo wafungwa no atolomo hazini na hizo tipi shemba rongo uja ukubali shetana hujambie bo ifubaju wambokana hari charger des affaires wahe e secrétaire wahe gouvernement lelo hapa hydrocarbures huishie mndu mshahe 300,000 euro urudi tena ngawe daona wewe aina mahala mjuka yanga mchungu sisaza shauja unja uvantara kutona kango blessé wa huzaya Bwidiri kutona kango ngo blessé wa huzaya ngo atwaru matabu neze famille za gotopa wandu sheona banu mjam parisi wa groupe yanyu nyoti pia mparisi wa kanga mchungu ufirana wao watoto daida kwamba washahida shahidi mina wao watoto wa mtuje wao washitaki ukanaga nyingo pia ngamchungu ufirana
ujango turanza unduwe ndoko za wantu ambwe kenyumba ho ya udo mnduka dola pizza mndu mnduka sikula mndubwe mnduka la pizza mndu shaku elishe twana au zaini ujango tola pizza wandu cha ubwedirisa ebango tuomba habari tuambie habari omjiwa ikoni kamidi omjiwa ikoni kamidi sheleke ngabo ngo kawharaba rungo banu uzisahaina mndu mwikoni kokwangu haza wana kume watsanuana washena watsanuana mume eleda hola hatu bas restreint kabati da hola ikoni la jori ba usori joro tsojo wara hitwa eleda hola hatu bas jau watineze nya dobi kabati ondo tsojo wara hitwa ela uzise mndu mwikoni yahambi yebo idirisi ko twambe kere dutanganya zenya emala oya yakujula kana wa wandu tafuna mbaya hangu oho wa sojo tosha wa mbaya hangu mada swali ya hali wa mjomba zishawali na wa wonti parents mtate wa wonti pia kabati da ulikoni ekamkwana ayo wananduza 200 ekawandu wadu ujija wao famija mtuo nada holilo ikoni wajuri pesa watineze na sabari olalo la hula wayanduza welanduza do wala yotini yorili yorans utije utambirwa ni shetani bwe Idirisa ujitumia ali baba nutinda mimi ga mjuo ya ukana aminuso yefuna kama luso yefuna idarusi kwa dajo nteza ekaongo ambo wasomo attention abo aonga abo familia wanzani mze wao na mbaya hangu Algeria amjomba hangu Algeria ela uzise ke banu wo mutuje cha banu nitwamini shayo kena uziya emitami huli onade mwana matijo njani nijie abo nilejo ala umara mgomti ekanda uzise ela uzise ko paroda mitami huli hibigari ho biro wande ikomande wa uzise marehemu Abdul Madi Funti ministre ela mnakaya uzise ze Athumana Ibrahima eze Said Ibrahima eze mjomba tipati eze marehemu Fundi Thabiti udo jao basirans Idirisa ramitami ulira ikoni ntuona mba mndu au famia awe ya jwambege iliteza kegaranzori wale mabi litojo duwabori wale mabi ntuona ra ikoni ramitami huli shayo tiliho ndiyo kamwambia kana o telebungo hitwani watongeza wajambilwani shetani aina mndu natobane baza diploma za yaji au nisema nyanya kwa mitsomo mba bini tifanya ja moti baada ngebo wasoma uone sarugo hit ekati uitina tobiyambi abungebo Idirisa wawanzo wahaniye yabo ekenga wana rogo wasitiri bo bango tukautongeza wauduliwa rogo bokongwa joji wafe wambe uja utajali ni Idirisa ebanu kama lisoefu na minusoefu na no wahupua ona weidarusiwe ebanu kwa twambia kwa Idirisa washire utongeza ngari tugo uduliwa zifu sina jao Idirisa wotu watajali ni bo watino wahuzaya ebanu okutina mbo hurongoza ebanu kwa na zinda rumwa serikali ya zalibo Idirisa maja wanu wewe kajabidi urongo we bahanu wewe ukawewe mndu wako data warantu wanadamu wenda wakau utambisha Mwenyezi Mungu msiri noda wakufanya rogo bako Tanzania zambe bayitisha nibe abantu wanu kama tunisaidia wakomori watambi hao kukaradhi wanja akili waona ukana ezendo gwazina da hizo enda wafari yekengwa trawao pasko wazendo wafanya hizo wallahi kari undana na daula ya haki ikawa watojore jibirizo wa hafazi to bia wazirenda au kaka basi ndo ngombi watu zirenda waua wandu wafiru wandu wahibia wandu wadhara wandu kwatina ruko duniani watu zirenda bwe Idirisa abange karadhi baba ngo totongeza wambangu wajafingo totongeza olapiziwa banu sisi ngami banu nyamba ebanza bali mto developer nti basi ebanza bali nti tona maji tona mwenje tona msomo basi ekenga wena akili bwe Idirisa bavuni mwayabo mi uva uso azali shabo mine kadi wazango ono mi amvumbuo sambi ngamvumbuo ikilido uka elise set mambe cheki ya moroni
wakabu kwa irengeza. E ministre de finance de l'éducation wakabu kwa irengeza. E majialo komori kwa irengeza. Izo pia miusubutiti yo aba usoti wambia abo mintiba no unafiki. Wewe ngaona ndo wa mndu ya hafanga wa hafanga ngaona ndo hibia wandu izo zontipia utango totongeza amini swefu na kamali swefu na idarusi warudi wavumbula watino wahuza ukawa mesewa wahudi wa wale mwana wewe kukaratu Idirisa wanatu uvantara bamsaidie wode amba wode utetezi wahe guvernoma ya mafiti hiyo wode mwezazen kalizi au banu kwanzo msaidie hazitena wanatu ujawiri bomi ntina chana watu wahupua kwa tatu la pizza gejuze wewe Iban kutina banzata homa na mshwa homa chado wa wasikinie wodo pande unakata nwambi abake kabla rani chaone sa objectif au muhimu bayo ndiye shaka mtongeza ni jabanu nionese ruone sabanu yokana emanama Raufu wazoni sajana wanunja wavumbu washa wanapsha gumdupsha hatu walati yone saukana wala wana mzee wangu alijeri woma nyanya mzee wa hao Idirisa wondo la ambayo do hibe majamfi wode ajatongeza wana watunguvumbula kangu to jambangu wadailiyo hatongeza wandu wangu wavumbula o wampuao halafu wao wamliba wazela mone ibidi wa mabio kana bidiri tetwa bango tonda wala pizza anuka saru masias mimi no hamba banu yokana muwa wandu mfungu wandu mhibia wandu kamturengeze nti na izo mi uzambia ikili duti mi uvumbu wa Johari mi uvumbu wa Madabala mi uvumbu wa Taki mi uvumbu wa Sambi woti pia mi uvumbu ka wanumka kamtina ndogo mafanya tivumbu wa sana Amadi tivumbu wa Mujibaraka woti pia mi ndogo wavumbu uka azalingu wa wandu na udhara wandu sho wandu waranganye ntiti dawe waeche nyumka kamtina mazimwa fanya nyoti pia mtoji nemesha mwelezani nana mifahari ntipure mrejei izo ni kwamba Shabane buzi nicho jaipura ijangi tungori la pizza banu waenda wakati tungojia mabala honi mawandu banu bese ngo tukanza ripuwe wandu haundo aina mruto parswa ya romabi atari joko jarwa parcel de ra positoire aboyeke hajangu gula pizza wangu chamba unda obo banu kada wana idarusi wale wa mdu hafu warenge mdu ambe turi pashi waiti umtuje waiti famia hao wainge mnono ewenga mtu mbali mwende hii ndipo ulo mwende boida enda baba ngapanda kufa accident mdume ambulema chafa yao ngamulema rumbo yao namnike masave yao namnike mbumbu namnike zento desere namnike jao bantina sheka ngoto tuhabana haina katu jongo to la pisa wandu mi mrubo konja parvubu wa mruba na ikati ikili ikati robi kiki na beluna usufa ijihadi na Ramadhani na lukumani bawo warifunga waridhara uyo ekado wiji wawo nti pia wahibia abo kwatina ndo wafanya kapati ulo senseri amada mia romo pande u ngebane mna shetwani woyi mna bwizi woyi wa majamvi woyi atojaja bilwani shetwana jwaba no na kataja ngutola pizza wandu wanjieze fami ebanu kutina fami abana waya isada wana mdambie bo bamimba bangu kia bana mtata hangu shanga mmano ijihadi woni biane de naso mede mana ni subuti obatina uwaza mdu ni ba uso sambi na be hukabo kujarengeza umsomo kujarengeza maji kujarengeza mwenje ni be usoma maduni mwambie namna hino ebane fidia yinuke tunda mbia yirongoza ebanu katujo kajuzi wala wandu wa mtujo watoto wao waridungu abo warifiri hata baraka watiti ngotongozo mtujo udovumbula na banu mtujo hunu kabo wandu muhtaramu wenji kabo mafundi wa muhtaramu kabo mashababi raka urompira wazima kabo wanama kabo mafundi wangu esebe alazi alwa isana wapia banu Danieli we yengeti dabo juzila we Danieli mwankazi engeti juzila wabuha wana buzi wala wakaula pizza usufa madibana sha Danieli na usufa madibana wao ni mtoto stahili manyanya mitidomishia yorongo wekila aba shaito daza uo Danieli huu mitidomishia yofanya ulaba uno shabanu wandu wa ili wararu watu jabasi wajawadunga wandu watuku wala pizza ewe wafiro wandu za wa porto wa plentina watu na hajange juzeke mrambare gemdubisha autiji hadrage wa drage yikitoma mrongo angebo Idirisa utijitumia ajali endaga likangwa na mapesa uyehe ekari irenge nsi ya hatu yabo wangu atawa ujo wadunge mala watu kawenda urenti wandu wafufio mbi wandu wangami ya shawe wewe ntwa mileke Firauna na Ibilisa wa huono ekakwa na kutuamba washide zinda zibi zinu banu wewe usisida
e urante maduka neze centre commercial inedeze ole unjo msirini ngodoazie ngodoaibia ndo machamvi yu hata Mwenyezi Mungu harungwamba waman adlam mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa safi kharabiha abuti shia kwezi bo mbetake abuti kazabo bo atamkulu abonge woro pande na kanza rimwambie banwe mana wandu wanu wabidwa rwambirwa na mushie kalima muhimu bana wandu wanu wajirende maruwa ngo mishio mzee wahangu uo mzee muhtaram mzee aliyamani uo mzee muhtaram wa sheo uona daru mashuhudi Marseille yota wayatu henoni kensi na uo mzee wahangu uo mbabahe mdumshahatu uo mbabahe mwana maswabahe wasumani mwana she wangu uo mzee muhtaram lelo mwishia fidia ila yedega nto itie mzee aliyamani hanu wanyim kaze ndabo wanua zema muhtaram wanu rizala na wanu muhtaram demana ritotu kubalira la shaharamu rizala ni wanu wahalali demana ritotu kubalira rangi ya rumaruko za haramu mnungo data kazenda bobari wandu wa harati jovumbu ikadamina faruku na swaba una timbaye na barufu ribausu wandu wanu na mbako dingo nyinyi mabaki basi karjo wa bausu watu jofiri wandu washangaza wandu hata usiku rjo wa parisa wa hobo yede mana radingo wao bana abati kazani mwaliye kana mwene mauzi saikoni mwene mauzi mitamiudi ekanga bomba fami inzima yabo ya joriteze kanga nzero dubi yabo wale mabi bisocho wala mabi ekenga bwana ngananga na babiza wandu mtoto wanu wala ndabi ngododa bi uti mzima dami raikonira mitamihudi ngamjue asli ne fasli ngamjue mizi ne zendrafu tido wandu mtoto wanu wala ndabi wasala ni dawa abi watu ni dawa abi wabauso dawa abi ngododa bi bani bana mdato jumba plus sahaba kin na mwambie tuachambia ni shetani basi watu wa mu bari ngwa na Facebook bainge tifua basa mimi bainge tifua basa shawallahi kabo idirisa ekamdo urehemu lwada wena isembu isi mlo yabo mdawu wao mjua ukati ulilo wana mara ikonira mitamihuli basi nga mitayarini wadunge mimi fahari shanja pardone ikawa mitamihuli ngwa ndo adole maele nele feleke maudu eudoda walisema ele nezetu arabu haula wa hafuadaze wake kwa kanhaja hizo za hao shamimi no ikawa iko ngwa tukauchawani kwa majana maili waliwaze hamadagazo na ila arifu wana ndo zirewe mimi fahari wa Said Abudu mshahidi na sawadan mada swalihi wa swaliha hali ndo ambazo mdo ngoma botina mimi ona dobi wa asalani mara mwadu wano ambazo mdo ngoma rahin fen banga ndonda wodo pande u na mndege esa muhimu baba tide wala de malabanu yo de manara kabya kurije shawan ngabo za muhimu za ukamstafidi emono jae wa madasha fe namna liyo watu ambao mdukalo jiwa ke mru hafu mdukalo jiwa ke mru akoza na modemo abiyo wandu waji shamndu boko jae kali jamu wakali kabati da mdema ba hindu Mwenyezi Mungu tola ngodo hambuda noidi wandu wafurahi ngwabogo bonse habuli abdala gwangu foja yo hamadasha fi tola kairi abdala ya kanti wazima rahana jae wa madasha fi aboraha jaye hukubali unikwa mapesa ni azali wedo abagawe na justice urenga abdala gwa umbalile yabo basi na monao emtima tola hende arimdu do Israilu henega lapitali a Dakan jaye tu ngamu aboraha hai bolero wanu yoda ido tata ya wala nano njiano roha bolero wala jahu ngwa lalo ladi akopari dialogue bolero dialogue ifanywa bolero faida ilaide majigaida hu omachogoda omsomogoda ekujaona haya vous n'avez pas eu honte votre ambassadeur français ngujele zia undika bati mwenje kabati match ulone video yona nere bani waone swandwenza shonga et ça je vais le dire à la France que vous n'avez pas eu honte. Vous avez dit à mille reprises que vous aimez les Comores, vous aidez les Comores au développement. Vous êtes en train de parler, il n'y a plus d'électricité. Donc vous allez mourir par la chaleur sombre et même la lumière. Vous ne voyez personne. C'est honteux, un petit pays dont vous prétendez à l'aider, à l'accompagner, à le développement. Vous êtes en train de parler coupure de l'électricité.
Abonge banu ke karja wale mamizinga Mwenyezi Mungu ngo tukauriri ya hamba bihamba wabangwa kunitsa wao wanuri hundwa ukabane meji yatu aina mrufu hanzaya aina wababa wajwa watu unda baindu yahula basi ngo tohundra wajwa ndo baba wazanto swale hundu bambeseni mgo tohundra majana maili lelo de turi abangwa lelo emanotable wabangwa lelo wajwa bambesengwa onanzaya ngo ndo waone azali ntori swalize mbabi banu batu ba riomola mbahindu ngabo tabu wajwa ndo kwa parao asuma niende waranganyize juma wende ngwa paro asuma niende waranganyize juma anema nani ujibu yo atartibu na mnaino madam kulu aidari siwonera mna warongoa boraka au tribunali uswe mahakama ya Hemenia au kahurongoa namna bokombe semu kawaidi msubuti mbagu so mwanda izo za kuborohoni chatina ndane sentiment ma téléphone l'avion n'est pas atterri les meni est tombé shausubuti ba uso andua wa unesi ukana no ikakuja jiste ikabatu jo stake ikakuja hizele ikabatu jo wazandogo abuge yiyo inifanya confiance ukana wanze ntia ha tiro andu walo iko walala ndo mabu shawandu jwa itanifia na rai anuka bo andu waona ukaza liko tukaurengeza noko izo za hao chasinga rionao andu anzo warengezeze projet ngaro nao ze chantier amonge wodo pane na kanza na be wobole ambassadeur amwambia nichi ebana kwa timu ya jeleza emana 54 athlete wala watawa kaba timba mdu mwenza akili ya leo ambassadeur wala la mesel la daba chale tukabidi mbahidi et tu sais pourquoi ils sont partis toi-même tu as vu que tu as voulu parler, tu n'as pas eu même d'électricité. N'en parlons pas les pauvres. Toi, on te prend comme un président. Tu es en train de parler, il n'y a pas de l'électricité. N'en parlons pas les autres villes. Les autres villages. Donc tu veux que les athlètes restent ici pour faire quoi? Ils n'ont ni à manger, ni à boire, ni de l'éducation, ni la justice. Bravo! Watch out! Watoto ulo off. Haina mruya saidi nyama ifoshi mtejara. Wala wakamba balanga saidi yao jao. Watoto tuye leo. Abonge wodo pale rakantana mabie ni yaukana wabangwa kuniba wambe sidera renda na relemba hindu watu. Watu wala. Onge Idris si adabu baso aba na Fahari na Jimba na Barufu na Faruku na Shaheri. No wadungabo watukufu wadungabo. Karna ujarira rilwa bana. Karna ujarira rilwa bana. Rikaza abantu garendao. Garendao. Rikaza mvu, rikaza msomo, rikaza akili ngasi bana. Eni joja banu ritsangu ngojeri hundu. Na modema uziso ikone babaya, na modema uzise oja omita mihuli muziso mirereni. Rekado wa elimu, rekado wa hezemvu ngasi pre kiss. Katimba mdujori shankasi. Abonge yode mbami na kanzana mbiye fidi ya yinu utongeza wa wambango wa dailiyo watungo wunduli wazipusi bo moza shonga we ngeshe twana uono daena dobi daena firauna wajo utraweze tobia waziro enda botutu yao keja tosha ukana mwede mwanga mizebisi chamdudise na mfanyo komplozi ndazo ra wandu hitwa Ebanu wewe hazia we ndia ukautoja ujibe nafasi yanza utodo atake wandu jao ebanu wisada kutina mdola pisiu izo ndizo bido ambi abonge manama Abdurrahman Alfein ngamina sujemi muna kanzani ambio wanama watukufu holiho des demandes holiho des etabu wekayao des ifanshi yao tiono afdal banga bwandu wenji wasufreo tiono daruri haraka banu nionese ezihusiyo ezinduzi Rione sabanu ya ukana, je vais pas durer bien sûr. Wandu ngabo mazetwani, ngabo majini, ngabo husuda, ngabo matomai, ngabo kwamba ngwa rauhani wala alafu kwa tsao, ngabo ngoma za majini, ngabo waremao rumbu, ngabo wafanyo pandu, ngabo warengo majini, ngabo wacha aina mduge na hizo bokode afanyao. Sha tikahanzani wa Komori. Mlobanu wika yao mdunge na mdungu tabiho
ni mabieni deja où se trouve zindu zidungo tambisha ndo malahoni waya jini au inu shetani au inu rauhani au inu husuda au inu jau wakati uzungua mndu ujo hisika mndu nilinapavi namna ila basi ajihisi mwema wakati wesi wamamishe chonge shira mndu wakati mndugu hezo baya wakati mndugu lilo wakati mndugu shemezo wakati mndugu antu ya wane abonge depende mndu arimani husuda abomba za lozo tukanyangu yo jihisi namna ila hasula jeha awaji undu pipa bande handa kaka ujihisi mziro wakati ujihisi na ulemevu wakati ujihisi hapa nunga mileje au hizo kalite zinjiboko zo hunda wantu sha ilo muhimu watukufu amado do ujua kenga wadahoni ngabo zindizi o mathala ngabo mabanga ngabo mishanani ngabo hanu koke mruhende haimiha hende shosha uso hanyawe namna ila hanu watu lazima au uti ama jamro au ngabo mbahindu kadha abange kenga bo wanzo wanote na wanote wajewa do tunde zeno gozino inshallah taala gujoji de bara soda honi ha gujo kasuiru kaka bati mbahindo da honi hun du coup ekanga bondo gozino wajiba hanu hundu waji iyo après shahata tijo do para babu ngabo wandu wa lone susi iyo do hazini mdu akaneze tabu tendeti fanya ruqya shar'iyya ati hundu mwe mababi shari na katindaho hazini gutsodo na mange na ndongo nguda nguho du coup hakaanza wae tu tilani para tu ya tu para wae mara. Salam alaikum. Monsieur, vous pouvez venir au travail ou pas? Ok, je vais passer. Mais il faut que notre personne là-bas. Il y a un monsieur avec moi. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Monsieur, c'est là, tu vois le sadr ta'i? Ah oui? Je n'arrive pas à respirer. Et vous avez essayé de poser votre main et lire un peu, au moins? Envoyez l'adresse. Ok. Type l'adresse. Ok, yallah. S'il vous plaît, monsieur. خلاص أنا جاي. شكرا يا الأخ، الله يكثر أمثال. يبارك. Ana wasinyale video yeni yo ndungu fanya. Abonge ngambezoni mwambieni ezenogoboko zo utongeza mru hajihisi au hajua kana endongo initambisha weningi handahu abo hiyo ndiyo boka yao ngarendao rimambieni hodahoni abo kabati susi ngamnishia hao ngamnishia hao kwezi amado amadona alike ngamnishia bango nisokana ngesinyale wao video namswalia mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad namswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ezenogoboka yao ngezitambisha wando malahoni ekati husuda amndia turema dito jao au sihri nata hiyo ngabo namna ya ufanya no ilimdu ya jidebara sene zenogo mbizilo dahoni amando as-sarir al-matruk eka shetanda linufuko la mjeni mruha hala shetanda ashiranti kabatula la mru aljin au shaitan yo henda yabo hende habaki kaire kele fuko wanadunga bafuko la mjeni ekakabati mru lalo le fuko ruzila wazibae hata wakati bajoja mjeni wanduwa de wazi hale shamdu karenge itanda ya shihala ya shirengeza ya shibuabas haina mahabajoja mrubala ya jambe ngulalo badi ikangu jorenga ma ulwardi ana baswala roba marashi ikangu jorenga marashi ya shiarab amisa ndando bia ndo wateje muna majana masine mena mnayi ekeibala na uto bala mitofanya ndo acha unibo content wachi samisi ndo bia kana partage au na muheme na mfanyaja washe ujo nakangyo mimi ngujo partage ujoka ujo nakamba mimi ngujo iranzi mimi kanza mimi ndo bia kana na muheme na mtm alafu muhimu ekeshe tanda kabati mdu lalo uitandani haule fuko enjema deke ubere malazi uyabaya hata wajoja mdu wende warengeze wale sheke uto hale zidarana mne la urengeza basi yodeke wajamjeni dojo bua abonge lazimi ukena omwe maji omwe ganzo ukena maji
ya wardi marashi ya shiarabu hau maji uyasomeye udorozi na usomea wakati yode ya lazimu mndu yafanye haruma eshetanda boko sulelwa sino majini hau mazetwani wehenda wende walalabu Emanu wejali mwedo gojali goshi kurantu wastafidi utimenyelewa na nyuho bayu amalu shaitani ilizofanyao beka ure mahusuda ikayao mtume hamba wandu wasome qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas qul huwallahu ahad au some ayatul kursi ujibah au bismillah urqika min kulli alafungo jouziye banu kamdo nda afanya radio katsuona ndongo hafanya yere mukatsuona ndongo afanya analysis kamdanti mtije mndu mani shetani mjebanu njo mtedo tazibu talabanu bawiti mndu anzu afanya bata mibe kambi mwademi hodo lopitali sheka wende wanangalia wamba kwa tuona ndongo ngamjiono mlemevo ngamjihisi masihu ngamshangazi wa masihu yonti nane dena one doktor na benga mndu shangaziwa ngabo doktor ngo tukwa mbiaji yankili yao ke baba kimbabi yao kenga we nambavi bojali mwabudu ngoishi wandu wa hurumi zao ngoishi wandu wako ngwa shangazi wao au wana watiti ngwa lilao kwa tujwa sabari yabo hiyo hizo sababu zindu aji yojoka asihr au lams au shaitani au aljinn hiyo demani yeshiyoshin abweke shiyoshin chanrabo mathalani abo hiyo kabati tabu shamimi njaona mrulo yakoza nida na bantu nufanya operation au le dolipuranino au fanye jao ubahamba ndo ambao tibbil badil au tibbil nabawi sheke mru avunzi anja jojambe jao kamtwamba ziya utijosenya bezara kawende jango bezana ngoza sekuru sheka maradhi wika yao kezitube nuhabahan que tu demande comprime abo yonge depende o duwa yonge depende o na duwa yondi yona baba numdo kana baraka abange watukufu harumwezi tanda yo lazimu wakati ngono zetanda marande la renye ngono ndongo zinji bokozo dwa unjia uitandani boshito ulalo ashali shito balo basi njema deke mndo abere zinduzila wakati bajoja mndo mndo ajahala mndo ya done toye le daho basi njema dokana aina ntwararo na mnaila eke uhale shetanda njamba nyoti pia bodo ujuka uona hizo ujuka nzawa kango to balbala wandu wanzo stafidi bango shiyo ngabo mndu yanzo ende yasome wadua Qur'ani yinu yamba shifaun kango harayo kauro hosila munizo za ha shanga mjokana nyide msaidi yao dhuluma abongo njiyo abo uranganye wandu wajo stafidi hapo asarir haina itanda shito ulaliwa shato halwa jaubasi yo lazima mndu yado rozi maji hau mndu yado soma daima yado bulie ruqiyya yode amado alhammam haina mndu baikaya ngunjiyo mshanani wabali yao ndo wado shile majimbo ndo wado vuri sigareti wendo wakensi wado telefoni mshanani ulama halani hamazetwani ya khatwari kamdo ngunjo mshanani ngelazimio mndu yaombe dua ya ukana Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wakati hiyo kuna kavumbu wa Mwenyezi Mungu shando huta wakati wa isa waroha mwambo ghufranak gomeyo pardon bo wabita muda omshanani watukavumbu wa Mwenyezi Mungu esho shila sharoho bahanu halazimu watowe na jisila ulo soulager yabo mshanani narkerati waheze sigareti waheze telefoni waheze radio yoti njema omshanani ekemndungujio ulama halani hamazetwani shetani yohanza najisi abange video ni mrujo kaenda mala na madi ho ya jua ya ukana gambezo nende na hate ni rohene de zangu yabo kenga mjiyo ifoni ambedu wa inu ishele ba wandu wenji todo tunda wandu wenji waremwa ho mishanani yo mashashi na ukawa wavuke yo mashashi na ukawavuke o wandu waremwa ho mishanani zozo khatwari ema zetwani au ema jini ya mshanani abonge mduna ombedu daiman Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa razi ho ishili ya zera dione zadunga bozon tipi
yararu mndu yanembeza nguo zinji yato uzivaya zarenga muda mwinji majina umaze twani yo unjia harumweze nguo zila mrudo zibu wambavi oroshi wakati ngabo koroshi shingo usome au maji uholeleye uzitwahirishe ngabo mba hindumbi zilawe harumweze nguo zila imagine mazitwani uhanza abahantu bagiza au bahantu wandi watatsaye wanji. Baada yabo atamafil des statues mnambwa mnambuzi mwanadamu yafanywa statue zinduzi izo henda hata zinjia homuoni zende ziba kizido enshi. Abonge foto jao ilo lekeli na rongo kemruge na foto na mnaini mathalan sha des statues izo ndizo za kuvumbulu des statues wani mriao nawe formo jao ya inyama sha utwaroho mazetwane wa majini yoenda yaba kontini mweze nongo yisu abonge yoti njema. Wala mdulo hazini a telefona repatro amba katutaha wole upande uwa husu ze statue abonge ni mdulo na mna statue rekawa simba rekawa paha rekawa jauja haina mbahindu ya formu ya mwanadamu kairwandu wazitowe ili wachaze shetwani umalahoni asaya annar harumo mro shetwani yo ujifahari na mro yo ujibiwa haukayo wisikana banu haumbwa hamro khalaqtani min narin halafu khaswatan delevu mdudo bihanya wakati mdu yosoma au yorosi ili mdu yatwahirishi mdu kadobaki haku haruma mro mdu kadobaki haku haruma mro iyode mahalani utanu boko shetwani yo ubaki daima hodahoni yabange lazimio mdu yavei lazimio mdu yakepre wa utunda ezitanda zito ulalwa mdu ya dozi twahirisha na usomeye maji yorozi ledaho yoburisize shingo yajaye ni tuwa yapre yala dunga made mafuko ya mjena wisho de shetanda mjeni yo ulalao sino na mberezi ndu hizo ato usiku wajoja mdu gemzibuwe mhale do mshanani kamdungu jo mshanani mdu kado heza mdu kado ishili ambahi mdu kado enda ikanti ya vuramsi mdu kado rongo wa telefonini mdu na wanisea njo mshanani ya te yafanya hizo yafanya yabezea roho nona ina wakati munji yao bayona mazetwani ya khatwar mdu yasome a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith nguna nitaze na nanza usenesha rishahi mazetwani ne majini mayalo omshanani yaniyo maidi uroha ufranak alhamdulillah nguna nufirlie amanzo yafira yahoba tivide tisulajeha nguna jalie unisamie keti bitsamna muda njashindana uvumbu yanunga buhindi afiyabu dezengu ozilu haruma zaramasi wabahanu umdu isi amema zetwano majini odo watata umwoni hula ata uwe yana zila zontipi abonge yompimu hoka mdu ya dozi towa zorengwani hawa hau ya renge maji ya dorosh maji ya dorosi maji ya ward ya jo ya somea ayatul kursi qul wallahu ahad qul rabbil falaq qul rabbil nas ya rozi zingozila wakati ya zibo zirengwani hawe namna ile wandudo aerele daho daima wandudo aerele daho wobuwa emabiro nezela muarisi ba ezinduzi hizo zojo yenshi yao atamafili do ana statue wojo ubaki ontini na hizo zontipia na yuha mashirk wojo anda waba kontini mwezinduzila hata harume dua o dua ya ubisa kemdo harumili wambahi ndumbi amba sihri fi tamafil
ama ilima ndo kadha kuingiza haruma masinamu hau dhahabu hau fedha hau idziwa hau damu hau ilembeziwa hau inukwa hau iliwa hau ikomelwa izi kalite pia abange mndu anisa ajitwahirisha niza ngo hizo abantu njomba unereze ngo zaho nje nifanye ja unitowe masahiri unereze kadha kadha unereze jauja mwiso annar haruma mndu omusizoni shetani hanzo mndu shaharuditse na yo ubaki haruma levu abantu wenji wakati wa ubindua wakati wa utamaji wa debarase ili yatiba komoni hula bai uona kani ndi asili hangu ndi mahala nazalo hunde mahala ni tukaukai izo ndizo za kamhimura kanzari moneseni abange ntilashe mbanugo tungomea ni toujours leo ya hoa na muombeze dua bangar jo wona ndo tihali haina ndongo maona wandu wa sasa satanganya wala Mwenyezi Mungu ndio yazi timizi abange Mwenyezi Mungu insha Allah taala ujorinike daula ya haki ngamona wa Komori wajuha ndo wafanyeze mashughuli kabati essence kabati nsohole kabati tabu ruvu na mashaka marufu yonda ukangwa wajuha ya ukawa kabati udwamana toujours wasaya omo l'hôpital kabati abo warant abaso wade pia wadi wazilo abas na bo wandu wahutajia ya kaula simondu waangalisheni mimu haina mwanadamu Mkomori il s'en fout ngwanzu yake mndu mzima yani ambanga nywa ile unganywa la rundo kembi wangu amazeni kemndu mzima hizo ndio habari watukufu ekanga bo suala uhuswe masuala yao ba eze demanding zo zinchi shamitila wa mwabiani shingo njizanyoshi mafura ya zaitun mafura ya olive majazamzam awana zindu wakaula mria some ayatul kursi qul huwallahu ahad qul rabbil falaq qul rabbin nas mria ke juma usoma no paha fabi idhnillah haina ndongo zijoko zingoni hawa Mwenyezi Mungu jozitoa uyenshi haruma raha insha Allah taala ekangabo mrundania bo ulona suala abo kairia ya uzise oui allô salam alaikum. Deux minutes, je finis 2 minutes, je te rappelle. 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes simplement. Onge yabo ekanga bo suala amjo uzise kakabati abonga rjo kazakif baino rjo kanzari jibu ya uka mtsambe wandu watudo jibu wandu wajoji hantu kana banu wa hule Facebook au banu wafanyo hazi wa Microsoft karinao ambadao shabo wakati yo ekango abango adailia wandu wajwa doteza wandu sheri neze fami za hatu abonga rjo watako o wapua shatindao garjo watake o wenyiwo o wapua kengwa nao yode mimu na kanzari moneseni watukufu abonge abo zonde zihabari abo ikakabati habari arju kazabanu insha Allah tabaraka wa taala yajarini keza khair insha Allah.